O sabi bo change. Heleg mantamo more speed. 398.63 cc. 6 pack riya ka ta tam kri ka 4 pack kri ka. Quick shifter mantam ba. Ana bri header tang di. Automatic no. Itar off thang. Hello guys, once again welcome back to my YouTube channel. Gari lai suka abo yang vlog ching mi yang tongmani kita thanda kai. So abo ang kachini parani school feel. Orna ang class 4 jora pori thangu. Okay, or class 4 pori ui. Tisin raini Bloom Event School thangka class 2 o. Manam tikan loss. So tini happen school ni bagi kok sa tini sana sini BOT thanda ba bagi sini munu ni bagi. Okay, ang modification tam khari ka sekang sai digena do. Abo ni pore jeng tini o bike ni bagi kok salai nai. Puila khai kya nikol lega do haino abo carbon fiber parts ang ani dol mansa norok sin nai terpa youngster YouTube malik bo om hai thepa din sawong kai bin yak to order mani thepa ka headlight ko thepa ka diare lo o jaga thepa mani kai tamung thanga like another heater clip la kai u berok ni hair dryer ba khemani asik ka phali atang li ani sekak pa kya bo so ang clip jodi ma khangai tab kisari nai food channel ro nai ne amani ang thepa pro bom haing tong crazy DRL je system oro ta si nai di yang tem nadi wah this tamai okay norok nukna tabu bike ni bagai kok chalai sinai sal thanga no bike ni bagai kok chalai sinai mane agini bike be o bike pura alada pura change mane change sudu dui tinta mane simi kisa same yakaba abuna abo asungno so tabu phadi chenglai sinai buskang simi no chengnani hintongo ang so buskang simi chenglai ne main hinke chaka o je norok tabu alloy nuk tongmani o alloy agini kenka mo hai spoke kaya ampano 8 ta 10 ta buzan tongo ang pokha ang goni bunai jaglia kenka tabu ni ka 5 ta barai abo 5 ta te plus o jaga ni ka chari ko je nangya parts no khibirika kenka o alloy agin sepan te heleng mantamo more speed kenka abo o je disc plate nuk tongmani omo pura change no himane because agini be solaya do agini ko yang o jaga parts tong ise o jaga na hoite si connected do agini brake ke bad oba direct o jaga o je useless part khibiri ka tam bagai weight lose khaina bagai je brake je caliper tong mani ikob je obo je tong mani omo change omo tak agini 4 piston caliper na but obo tak pura change because o jaga o nini nok bar habui brake kisa thanda ma jat bok system khaijak bising tei abo tabuk ang technically to sana rungli but oma haino ang je research khaine mani puila furu so suspension hanggang ka USD suspension WP Apex ko WP Apex ko wagi puila furu KTM rock flexible level use khaimani main ka bojaga bo difference tong agini benke obonka adjustable bojaga iko norota nuk tong mana kasak khai obonke rebound hangke tek aise digi hangke obo kai kufur obo hangke tamo compress khaimani so compress by rebound tam difference tong or pasta click tong yang di ke minus yang di ke plus jadi ke minus khaine asang nin suspension norom nai jadi plus digi rinai nin suspension asang rak nai so gai sakani part pai kya suspension ni pai kya tabo headlight agini ke headlight 6 pack or duita ka mamani tinta mani yang tinta ke 6 pack ke mamani so ang 6 pack ni deka buita min saimia engka agini ke DRL pura inbuilt mane attach headlight change khai ke simi abo change khaimano mane abo ti kuno alada dom haike alada tai khaimi ta so abo ke tabu pura full mane headlight kaisa full और DRL ni kaisa alada kari kata 6 pack riya ka ta tam kari ka 4 pack kari ka obo ka high beam obo ka obo low beam obo high beam ang mistake ni to hakisa tam ni bo kai DRL to iko yang obo side te obo ka baskang te obo side te kisa am haike sija gota ang je buji mani monte because na di do bike jodi nung tabu kong ni ko ang tabu jodi suja khai ke ico nai di baskang ni jodi phai ke obo thing nu go do yang kuna ni thik no nu go but asuk obo nuk ma hai khai jing abo kuna ye kisa kuna siding thang tang ke jing je somoyo bike yang kisa kuna ke je somoyo kisa turning na wo cornering na fur rogo kisa bo advantage view because oboni reflect zeni opposite borok ni fight tong nai bo kisa bus kangti nuk na ni chances tongu angkang te plus nubu nuk jago ama haita engke video te nai tong di ta log jak di because angau bike ni bage pura chukti je seman chak sanai engke indicator nai khenka bo agini haino do but yang opart ni simi ignore my nail police ma khande o indicator je tongmon obon ka agini no but or je holding ni bagai o jaga je tabuk snamja ka obon kisa change bisingo headline part pai kha indicator pai ka suspension pai kha o bike o tabun je 390 dio ko mo pura change mana sa ka pura change even brake lever
master cylinder I guess master cylinder sun change hai ma tong jo because agi ke pra square obang kisa tanan kisa cutting ganang ke agi ning ke tak sanai agi ning ke yang bus kani brake lever omo o jaga adjustable obo adjustable na 5 click adjustable no but agi ning ke kasar o jaga number sija kai kisung ke silver ke tongo obong ke o jaga kisa flexible level na sogi kombo ke clutch lever bo same thing adjustable abo mane bus kani pura santha kanke paibe rakha so tabuk fainai chikon sorai ko USB type C abo bo mano oro norok tabuk button nok tongmani switch abo joton change agi ninke joto kaise different part ka kisu kufur color tabo ninke pura alada abo same agi nai kisa same but color same ya agi ninke kino kufur color ta mung tongo so abo ke hazard light inbuilt phakya o chabi bo change o chabi o bike ni chabi abo pura kotor chikoni agi na haya iko KTM sija buku full color belai na highlight black and white mane belai na highlight hesi so sabi nani di mansu na di ko pura kotor agi na haya ke accelerator omoni jeta bong nor duk tomon o je grip bo change obo te agin chepan tabung te grip ka hamo pura iko sticking tong mane pura kaphawi mane tang thogaisi enke accelerator agin simin haino same no right by wire e omorong ke same ta enke switch bus kani ko ignition kill switch rok jot no change tola be saka singsu enke obo ko agin haino self start mane thik enke saimi anor bom hai boring nangjang ya but video no pai flash sak nai tong di please nai di because kisamisa kaise point no onek important and onek borok saimi atong bike ni bagai angnor ga bagai si clear ke sanamu sungma bagai si mo ke video call ke explain ke ma sau kintu mane kisa one suge video no nai di plus mane onek helpful na ni kha khayo angke kahama ke hit ke so fuel tank 15 liter again is 1 liter above mane kisa mane 1 liter ke bang again 14 something dang kamu exact 14 poka nok tabo jaga pura phaike bike nai khen nugi tong khana obong ke frame mane engine frame obo yang ke sub frame agidi sub frame ke tamo oroni simit chengo kufur color khai yang kufur yang orange but tabon ke tam khai ke obong ke jat engine asol main frame amte nai ang semia mungrok tam hin semia bui ke bang boron na jatrepon mung faru to obong ka asol main frame engine holder nai taba ang ngobo ke sub frame nari obo pura full aluminium body pura mane orte kun alada kari ko obo no sub frame hai o jeta nuk tong mani obo no sub frame hai jinga masu nai bike busuk rak no te plus kubu rak no onek rak hai angkai abo pai kata bok ngai ta sing yang o phale ne kisa bus ka ngo khai chaka na kisa yang side ti thanda kam hi khai sing ta gor nai li nei angkai nor nugui tong khana obo ka tamo liquid cooling ni radiator fan te plus cooling system o jaga no ungu angke or tam changes khaikya obo manu duita fan duita cooling fan iko yang kaisa nugu man khana norok tabu angkai so iko yang digi norok nugu tong man khana so duita cooling fan manu so duita cooling fan mane no tamo mane 1 2 3 mane teu cooling system teu kahama gini sai ama hairok enhance khaikya te bagini chepano angke liquid cooling ni bagai je coolant dajangai system obo change mane tamo jaga change ta position change te plus kisa oboni shape container kisa change khai ta obviously je nang jodi jaga change khai ke o jaga tonna bagai obo frame ni mote fit exact khai ta wi konan pura amti amti so obo agi amti yo tong mani yang tinung jang majat so but obo yang tinung jang majat ni obo amti ya do obo ka air intake ni bagai si aerodynamic ni bagai si do ha kore actually engine tonor nugui tomak so obo ke LC4C te compact jespano kisa sport bike ni bisingo angkai to KTM rok to specially joto bong ni joto engine no over square engine mang so over square engine bisingo pan obong te kisha piston te kisa chikon kisa angko ngai tama chikon kisa angko mane no more initial mane angko low end torque kisa tongo so aboni bagino agini sepano obo initial power tamon sanai tabuk kisa late ke mano thik no but low end torque tongo tam bagi himale obo over square engine pano kisa piston kisa mane je jaga agini kisa hakor ke taboni kisa kisi compact ama hai type ta je jaga wa agini Duke 390 50 speed rogo third gear fourth gear choli mano obonke 30 speed rogo no fifth gear sixth gear phan choli mano lama jodi hilly area nya plain lama ke soman lama ke but accelerator putcha dipano ting pan nalang nei but abong khachak sang off ne agini hingke BS4 BS6 pan tong jispano but second gen Duke 390 hingke o jaga no nugui tongmani ba ornin sasinai iko suspension monoshock o'clock ni obo same no WP Apex mane no type sa hai adjustable bora adjust khaiman iko nor nugui to mano clearly khai soft and hard ngai crack soft ngai norom
so abo 5 click kata kai je yang digi dikang ke norom mane nin abo cekuk ngai ta na jodi kerak hai kang ke pat o lama ki hamir ko cuk ya ma hai tai bungo ta bujikna bla aba asro nga sakti kuno explain kai sato gya jodi abo practical ni jik chalo ge nai ke simi sai man chinai uklogo te sa hai this brake pura change age ning 230 mm abo ke 240 mm अमोबो चेंज कैलिपर ते सबसे बिगेस्ट चेंजेस नुकजागो 390 ओके आगिंग साइड एग्जॉस्ट मामनी तागमालिया अंडर बेलिंग थांपि उका अंकाय ताक पाइखाना हिनमान का साइ माने साथे ताइ तामतंग उकलोगो फालिनि जों ताबक आगिनि इंके उकलोग नि मादगाट मानो सो मादगाट मामनी कैसामति खायो सो आमादगाट ताबुके by stock jat nang bike paper tai marlia nga aboni botla o jaga korma kharika abang khulogi tonjak dito bike paitu wadi no khulogi nat kaise kamai thaka phungo tat khejeli pogo yabo onyo ka tat kheju dab ka pokta kata bele excited nin bagai nga okul ni jotun same indicator bu same yang bu same o number plate light bu same reflector bu same o je tel tadi je tongmani omo kisa change bike bo jaga change same no do but plastic kisa cross cutting khega bo jaga bo nok nugui tongma khani ko hakor tongo do kasara o jaga kisa hakor tongo akiza hakor tong ayang munuk jago yang munuk jago abu pra hakor mana hakor so obono rina bagi obotam bagi rika jate hasing o jaga to borok mat ka liana angka abo uri wi yang phaye jat angka brake light norok dugui tong ma khana obo angke pra naman sanai DRL hai chabi dikhai chungo angka yang kuna ni angke brake rong phang chungo so amono changes angka tai mi agini bamti ya but ang kisa saimana mane sana musungo je ang kisa agini hai ingja yang hitong bobo iko je hagar tong mani omo je matgat no kun am tir alada mungsai kun lap kari chen ob chen cover tin mano ob so agini inka oi kobo omo bai omo pra line kaisa am tei ma tongo because agini swingam alada omo to swingam ob so pra change aba sanas pogis tongo so sorry omo mi kon tong mano ob pra change do agini helia enke agini ke tamo olon simi yang asuk jara ob pra suja do but ob enke ob alada iko omo o jaga nat kaise screw tongo or kaise screw tongo omo khulok abo pra khulok pai mano so obo kaise obo change obo attach li ata agin ko obo alada khai mani but obo no jora ke diketa ke because bike frame ni mote kisa anga nang diba swingam ni mote so abon baga abon tiki mari ka abon alada engke na di ko obo je air filter ni obo change kai seat bo change cushion obo tisa aran nang asugoi ang kabang borno asug nai kai feedback sing nai ka asug thogo ka ma han sao uklong ni sopung ko buskani sopung ang ni jibo khuba mane ang ni jibo khut onek aran nang jago asug thogo bike to pura change nok even stand change agni stand kan ke o jaga bo kiting do obo ni ko na ni kolok ma so even stand change tam agini haitong ke gear lever uklok ni indicator uklok ni number plate ni light and obo same dang kamu ang pok tong kha tabuk ngomo kisa omo same agini haino o bike agini se belai thene bike thene hmale nadi suspension bo jaga tong nadi ko bo jaga tong nadi pura yang side o kasar kun sikari nadi side si agini ke kasar tong mani kasar ka obo tep 30,000 kamu theng tong kamu so agi ta ka side ke dikha tebo khaina bagi tep tola khaina bagi ka tabuk jeng meter console dige thalais ne features tam man yo nailega na tabuk azugi thanda ka chalai ni ta jo jaga tam man tabuk tam khaiman tam features tong tak main features dige thalais ne ta norom buskang nui tong mana jaga o susto ke ang aina khulok pai ke uskango program thana nei mane tuido food festival tong ga bike parking khai product jata khaijang na nei kun thigribli ang an ke manchum sala dala da aina lusong thang do actually amtia aina lusong thang jakbla ga aro parking khai tong puro go buhan kisa bike rok naifi puru tangi ro lusong ite bo jatre pothong no nei ang khulogoi no klang thangka so tait kheji ko semana ble theba pro assemble kepro thike khali ang kam ting khata so ang pari tabu english non khale gena kai tang aina ni kokos kang nor sajak de ani aina ke kisa alada ka manka hakor kre ni so universal phanong manu kisa semia so tabu english on khane legena ge ben obo da ani obo ke diu grok ni 30 years ka mani anniversary hai ke kisa animation phayo nge baksa universal nuk mani baksa baire ni bike nuk mani ke foreign country rog nuk mani ke o jaga ready to race in phayo semia ta bobo tam so fatang na legena yo 30 years of Duke so tak obus kang cockpit do mane o display wa tam nuk tak nor ngosai khanar nai yang kuna wong kha time omong ke engine light omong ke fuel ni omong ke traction control omong ke ABS omong ke gear position omong ke temperature ni low obota kaisa do tabonor jaga nuk tong man coolant temperature ni obo engine ni temperature nak lai obo actually do angke je somoy obo low hon sijang ga pruke nini bike na nung cold start khaina ma to ni angke je somoy ungkha or jaga 74 ega 75 ni phaikya
माने सेल्सियस नि फाइका माने डिग्री सेल्सियस नि फाइका आफुरन गंगा ओ जागावो ओके नाय आफुरको ओके फुरको तामा निन बाइक न चालोगे मानखा आम हाय टाइप सो स्ट्रीट मोड रेन मोड सिजक फने आम हाय इनके रेन मोड बाय स्ट्रीट मोड इनके अब सेम न इनके जे समय ट्रैक मोड खाइना आफुरन कालो दंगने आंगन फुनने अब इनके स्पीड जे समय किल स्विच ऑन खाइकेन अब yang फाइपेने कमते कतर खनु जागो सो अब इनके ओडोमीटर आं माने 1546 किलोमीटर चालुका तै को बैटरी वोल्टेज आं साइड मन थाजिं अब इनके डेट आम हाय सो अबनो नों सफल खाइ एक्सचेंज केमन माने तामो जे अबन नों जदा जागा मुसुंगे आं yang यागार दिगि नुसुंगे नों अबनो चेंज खाइ जात्रा परके जान जागा इमा नों कबो फ्यूल गेज इको नुक तमा खाना के ताबो जे फ्यूल तमा बायते 100 किलोमीटर थांमा कोन किजा वाहानि एप्रोक्स आइडिया फुनु गो एक्चुअली आबो माने कबां दफुनु कम दफुनु आमु साइमिया इनका आरपीएम लिमिटेड 9000 होय 10000 आरपीएम जता रिजाक आगेन से किसा कमी खाना ना साइमिया बट आम हाइनो इनका फारि ताबुक थालाइसिने बिसिंग ताम तों इनका पुइला हाके सिनकेना मोटरसाइकेल नि राइडिंग मोड्स नुकनाय राइडिंग मोड्स ताम तों को तेसे yang masini kondo yang mukisa nai tong anias kun ko anel police pul jana kisa ignore khadi so hegete sinpi kanka yang o phaine इनके तोला साखाइदि ट्रैक मोड फाने सो ट्रैक मोड अब बाइक आउ ट्रैक मोड खाइकेन ताम मान उलो फुनुक सनाइदो बट ताबु सकां ताम तों फुनुक पाइगेना सो ट्रैक मोड दङो इनके रेन मोड दङो इनके स्ट्रीट मोड आसुगनो इनके तेसे बैक खाइनाय स्ट्रीट मोड अब जों एबीएस रूट मोड एबीएस खेमनो तकाइसंके सुपर मोटो आगे नि दिउ थिन दिउ दङो सुपर मोटो गताम ओक्लोक नि ब्रेक ni ABS off ngai thango bus kan ABS imi kam khai tongnai because of bike to dual channel ABS blana ngai manually kaisa ke nung off khaimano kaisa ko off khaiman pano bus kan ni ko off khaimi oklong simi off khaimano ob ngai oklong off khaipano ko super moto ngo ngai sing ta iko ta off khaijak blana I ko phuno gis tongkha rear ni oklong ni hita ABS off ngja khaita so ngai jong ta on khari pine gabo kamai thane ngai obong ke MTC mane tamo mechanically traction control माने ओ एम न तामिन हेमे दो आंखे मेकानिकली न मा हनो बिकॉज आं मेन टर्म्स जे परि माने माने जे शॉर्ट फॉर्म परि माने एमटीसी माने मेकानिकली ट्रैक्शन कंट्रोल न बिकॉज ट्रैक्शन कंट्रोल न मांगने अब मेकानिकली नंगो माने आम हाइनो सो जदि समय ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन फ्रम गांके नंकों neko wan su de yango accelerator gas kabang khari jaka amte khai blip khari jaka ngai jaga kisa popak jak khitar nga chance dong kon ring na phorogo but obo jodi on khaijak khitar jaya jodi off kari ganka ikona umding thango mane pura animation me pura phunugui dita je nang off khaken gam ding nai hailak tai ko so obo on khen ton sab samay na but nang di samay kisa tam jata pa khane apro ko nang off khai demano and launch control sudu riding modes change khai ट्रैक मोड nga simisi use khaimano so launch control tamo abaton angna ngo thane blog on sapika but saimi anga dis comment khaipidi je sane mane je sapane sina muchungo saimana muchunge comment simi khairde mane kisa mane tamono to ye suye comment khairde ang next blog o khaijine so launch control on khaijak abo sudu tinta man do actually nge abo track mode simi okay obongke bike info mane tabuk bike go tamo tong butei tam choli thonjotno tabuk no sanai bike sanai male naidi coolant temperature tabuk bike busuk thanda jak 48 degree celsius fuel range au thok bai an thang thain sene obo asuk accurate chaya nai 100 phunmas takha 120 thangka battery voltage busuk tong odometer busuk chaloka ang get service nadi busuk hit nadi coolant ora blung tiru nge je somo battery ko fuel nge thank you phunuk tiru ka kharangke nge te se battery bojaga tong ajaga phunuk tiru nge je somo odometer nge kiyang tamno mane nokbar mane nang bus chaloka hita nge obongke diu ang bohor te se service ma khaipinai osugang gang service ma khaini obori mane obonai do buisanai january ni 2025 bike service khaina kalai nang bike no jodi chalogia haino tonika jodi bike no chalogia haino ko khilai tonibu nge nang 0 kilometer chalogia phano usuk o date phaikenke ning service ma khaine abongke ni time interval do inko abongke due hingke 6 abongke kilometer interval ning jodi usuk kilometer jodi cover khaipe khenke service ma khaine bobo sikang phaimani abro ma khaine so am haita inke software inke tabo update khairo do borok update khaiman tamba je jesman kaise technically change phaikenke or update khai borok mane je service khaipro showroom service khaipro borok laptop bekani khai dai ro am haita so asungna engkai te tam tong service ora nomo engka obo hingke trip 1 trip 2 obo asung nang explain khaining obo kun kam nang ya bane nung jodi kam nang long trip thang poro ko nang kisabo haino calculate khaine bagin jatra pot khaine mano so am me kun salia engkai iko obke speed control tam ang nang kisa sai kana nai sikang obo on khaina kana on khaina khado on khaina kai saka ta no phaikana o jaga bo kisa kormo khai
so o speed control hingka ke kind of cruise control haido but cruise control to kaisa set ka ke accelerator na nang ya bon niji na arok tong yam ti ba so obong kamti obong kisa aboni tai kind of opposite haido tamong na yorake nung je kaisa nung tabuk speed set khane blina 50 tau 49 set mane tau 49 km per hour set khajak nung je pano accelerator ni motor tong di of 49 ni speed jibono pan laya a jagan tong nai e aboka speed control mane nung tau kong ni kok 80 speed chal mane 80 ang 80 ni tini lai lia tabo kong ni kok example wan so dije or tabo highway du or tabo highway enka highway bak tabo kaisa wan so dije speed limit rijak 60 nai enka nung jaga speed limit 60 set kane di nung jespan motor tong di a 60 te las lai lia ta e am high type ta so asuno te kun sanang ang obno off kai to no bi para nang ya am hai enka on navigation me music ngangke omo ka je somoy mobile be connect nai bluetooth connect nai apro simi hawe mano te plus thungi mano and mobile alada ka connect mano headset ni bagai mane helmet bui baksa bluetooth speaker thepe de aboni bagai alada ka connect mano so duita na connect mano enka navigation tam saimia use khaimia da mana ang darang ya saimia tau phayako so last obo iko setting obo gasol setting enka favorite mantamo ang tak saik na thang thajino ngo saida je obo jodi chaje enka nang yang save khaimano honai one no nang tam ton na musung coolant temperature da iko jaman tabo example coolant temperature da ton na musung odometer da ton na musung connectivity nang koita connect khajaga ba na musung mane je musung tu ning set khaimano kaisa ke so abong kha enka abong kai quick selection mane quick selector quick selector man tamo tang jodi obono যেমন tabo agi mane like kind of keypad mobile loga agi tong haita like saka o keypad mobile ni okay mane tabo kon ko kabuk keypad mobile ni yang saka tola yagara debra ko ibang kasaro okay e ajaga nung jung set kheme deba tola singanga direct torch light chung saka singanga direct mp ko tam saka music player phayo right digging ka direct video player phayo e am hai type ta so nung jodi saka haike singanga tam phairna musung nga tola waisa bo singanga nung tam phairna musung mane on the go nung chal tompuru na bo change kheme no am hai type engke obo abo nong kha te kon sanang liya te connectivity to abo thain je samani no like bluetooth phone connect kheme na abo tam tamo engke quick shifter so awang kani सबसे best part quick shifter on off khaimano nung jodi off khaine mu chung ke nung off khaine mano off khai kenga tamung nai nung jodi off khai kenke nini quick shifter nung clutch romui no gear ma ses ne afruke nung clutch quick shifter man tamba je as gear simi initial simi kisa clutch ya kare ma thanai ulo ke nung clutch less mane clutch use khaibino mane 1 ni 2 3 4 5 6 ngati se 6 5 4 3 2 1 clutch use khaibino to bi mano but abo kisa rpm kisa kamanga nang do ke jarki yata mane lorry yata bike smoothly kam khayo so obo on kan ton di sob somoy na onek useful inke shift light obo ngani rpm busuk limit ang gear chena nang yaka busuk limit je shift light ni bagai ana funuk nai ama haita so obo agi unlocking ya launch control be obo unlocking ya 1000 km khaimani pore fast servicing paisi obo unlocking go so obo to nok khaimana obo asuk kun sanang liya ane asuk siale kri je tabuk rpm ka ba shift limiter tama abo su siale tabu jorotile tongala kas so clock and date obo sanang ya units singa tamo ang tang obo kisa cycle na baksa buje panang mono nung kilometer no kilometers no nung miles khemano mane baire to miles oli adiba yam haita ang temperature no ba celsius da khainai ne yaka ba fahrenheit da khainai ya ba change khemano because baire to jatre pocholi wa adiba yam haita pita kai language nung tabo bo country tong chung to english no obviously use ma khainai nga baksa baire country tong ka nung je somoy language change khainai blena nga language ni ko chung to english you can use khayo so abon ba yam haita pita nga je somoy bo language change khainai aboni hisabino or gari je or je tongman abo change ngai ni do kisa change ngai ta iko us ni abo ketamo bo espanol da hintamo bo francis bo italian no tamo bangma chma yam hain type ta so abong kamte gabo ke extra function tabo kuno khaimia call launch control audio abong ka jotno ko mangsima khaine like man tam sanai connect khaya jaga wo like laptop mai connect khaye aro nang obono kisa thungi manuta in the sense tamo nang obono change khaye tam setting kisa slide man jaga modify khaimano main kok abono engka asuk no te kuno kre sa tabok sang street mode no track mode riwe tam changes tong nai le nai so jaga ri khana log launch control highlighting phagya thajing kisa ko dalang tong mani ngai taw ka saka talang maka saka tamo left time so left time to no kam nangla je borok track ni use khai kisa somoi ni bagai yaka je somoi nang like kind of ango jaga chimo jaga thana busuk somoi nang busuk doima nai gana ni dol bai sab skang so ya jaga ro ning use khemeno so amo
ikko nadi meter ni je odometer je console obono change ng thang na gedi so omong ka tabuk track mode ni no nugui tomang hana pura theme si pura change ng thang si pura change so obo ABS on off khaimano traction control on off khaimano engkai ko yang hake phuno ka pura change ng thang ka so asungno engka oboni tai tam tai sa features tong gata ka main features tong kita mo tabu kong ni kok tabu hake thang ka nengu debra thanai do debra digi hake thanai buri hairok tang di girls hai tang di women tang di je yagra du debra thanai indicator amti so amti khaipano obo lap tong bo jaga lap tong oboni features tamo gari ni hake rika neng je jaga wa tabu debra te hake thanai ne ning indicator nai ikata hake rika blena bike do di choli yang ke obo off india but nung je somo ye ri thangmani pore nung de bike choli jak 100 yakaba 500 50 meter 60 meter rok je choli kangke automatic no ani namani pore indicator off thang automatic no off thang so ab kaise belena features ka ham belani hit so asuna gai te kon salia anna ka off khai video no pailais ni tini gai norok je nangma kisa comment ke sari thanda ke norok nui to mana tabang start jak nogo thana bagai sal thang ka nai ke nadi niko tabor long itong je somoyo jaga temperature abo 48 ni 75 rok sok pai nai abrong ka abo ok thana abrong ka bike no chalu manga so tabuk su jorang ka bike tabuk cold start ngai tong e nuka ok thanga so tabung ke bike chalu manga so bike ni bagi te kun sana kri kya power figure by mane engine tenor sign man tongo 398.63 cc plus exact engine direct so horsepower generate kayo 43 something ke torque ke 39 something ama hita so sai ma kanam le 319 power te tam sang to video na pari nan sakang exhaust not khna ye ka dang ba so tabu ni bati khna ni di tabu tang narung khna nai yo bisa sa rep kanya ठंडा तो ठंडा पूरा so tini bagai sunu sunai te kon salia so bidin sa ka like share comment kadi and then katal kunga channel subscribe kaina di ठंडा का because of bike ne bagai tebu crazy tebu scene tebu kaham phani ko asungno te insta follow kadi reels so kaham naina bagai bike ne bagai susto ke ठंडा ke photo rok te tam rok so inga dispon kaina ke take rok khari ठंडा ka asungno so tini bagai asungno ठंडा ke inga tata bye bye take care ride safe ride hard ठंडा के